Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka India hagasngi balang kalabata iginong shnong bakin mi no mador na Iran na mar kajing nangjur kajing mi kajing kulmar kadigari ya kani labata dak embassy jong India hateran kani kajing bata kari India ya lagi nong shnong ki basa kadigari kadai na mar kajing nangjur kajing yakhi sarkar kadigari ke balaban ra kajing yap brieu hadu palat hajar sanspa angut bat kawai ru kadaw kadai na mar kajing berngam ke US ban hiartma ya ke Iran hagani kajing penmi ya kajing bata kari India kalabata yala kinong shnong ki badan hati gari baginong ki bahusiar yala de banumnet shajan ki jaka badan kajing yakhi bat ban nget yi kajing bata ke Indian embassy ha Iran bat ban buddian ki khubor nagari nak benta kanu kajing pentep labata ro kinong India bakin bu bhai ki kot kisla don kam hagalet kawan bagan thop ya ka passport ki kot penshisha yala de bat ban pentep ya ke Indian embassy ladadon kinu kijinan kam bansuk hagaru kam pentip ke Indian embassy kalau buru ikiran san bansuk ban pentip lingba ke number bat ki email nak benta ke jing pensuk ya ki badan kam jingerap ya ki kinong shnong ki bompat pendrung kerteng yelade hak embassy ke India kalau betha bakin pendrung kerteng hak tenat kambari lingba ke online portal bat betharu ikinu ki badan ni ki bahaying jongki ki basa Iran bakin pentip nak benta jongki Namar yok bakadan kejing khang internet haga jaka bakidon ha Iran. Kejing yakhi ha Iran kalane menta lalai tayo namar kejing bitar kinong shnong ya ka sarkar berelam do Ayatollah Ali Khamenei namar kejing hiar haga yok ka kot haga digari hadian kejing hiar kalut tingka royal ban ya ka US da iwe point sau royal nak benta ka $10 jong ka US. Kini kejing yakhi ha Iran kalong kejing yakhi ka bahe tam daki postnam bat kalong kum kajing tanjo ya kani gari haga juga por ke US kala berngam ban hiartma ya ke Iran ada ke penstom ben yikinong shnong haga singi baar u president ke US Donald Trump ula kerpa de kinong yakhi ha Iran bakin nei beteng kajing yakhi bat ban kini ano ke borsen shar kari da ka boong ba kajing ram kala dan halinti kani kajing berngam u Trump ban hiartma ya ke Iran ke deiru hadian ba ke Iran kala rai ban penyap yikinong yakhi kumjuru ke US kala betha ya kinong shnong ki badan ha Iran bakin mi no mador negatigari